Manastir Pokajnice se nalazi u ataru Starog sela, na 2 km od Carigradskog druma, nekadašnje važne saobraćajnice na Balkanskom poluostrvu. Po predanju, jula 1817. godine, neposredno po ubistvu vožda Karađorđa, koje se odigralo u obližnjem Radovanjskom lugu, vojvoda Vujica Voličević, Karađorđev kum, napustio mesto zločina i poneo sa sobom voždovu glavu. Na obližnjem proplanku, gde je stao da se odmori, suočio se sa svojom savešću i težinom učinjenog zločina. Tu se vojvoda Vujica gorko pokajao i rešio da okaje svoj greh tako što će podići crkvu. Godinu dana kasnije, 1818. godine, na tom proplanku vojvoda Vujica podiže crkvu Brvnaru. U toj odluci su mu podršku pružili knjeginja Ljubica i njen muž knez Miloš. Iako je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi običaj da crkva dobije ime ili po svetitelju kome je posvećena ili po svom osnivaču, ktitoru, narod je prozvao ovu crkvu Crkva Pokajnica, jer je podizanje ove crkve Brvnare od strane vojvode Vujice narod protumačio kao čin njegovog pokajanja zbog ubistva kuma Karađorđa. Crkva je posvećena svetom ocu Nikolaju Mirikijskom, letnji sveti Nikola. Ova crkva se smatra pretečom svih kasnijih crkava Brvnara koje se grade po čitavoj Srbiji posle dobijanja hatišerifa i slobode vere, 1830. godine. Ulazi u red najznačajnijih crkvi ove vrste u Srbiji, pa je proglašena za spomenik izuzetne vrednosti. Crkva je napravljena od istesanih hrastovih stabala iz obližnje šume, kružne osnove sa tremom dograđenim 1880. godine. Temelj je od lomljenog kamena, a zidovi i prozori od tesanih hrastovih greda. Krov je visok, strm i pokriven krupnom šindrom. Interesantan detalj je taj da je crkva napravljena tako da je mogla da se pred naletom Turaka rasklopi i prenese na neko sigurnije mesto. Trem i celokupna unutrašnjost crkve popločene su opekom. Originalni ikonostas najverovatnije je uradio Konstantin Zograf 1818. godine. Njegova dela se nalaze u više crkava na prostoru centralne i severne Srbije. Na ikonostasu se nalazi 25 ikona iz vremena gradnje crkve. Ispod krsta, na ulazu u oltar, nalaze se i carske dveri, rađene u duborezu sa pozlatom.
porti manastira se nalazi drveni zvonik i stari novi konak. Zvonik je sličan onima u Takovu i Orašcu, ali dugo nije bio u funkciji jer Turci nisu dozvoljavali da se čuju zvona. Stari konak verovatno potiče iz vremena gradnje crkve. Ima karakteristične drvene rešetke na prozorima. Stari konak je danas pretvoren u mali zavičajni muzej u kome se nalazi mala, ali interesantna etnografska zbirka. U krugu manastira se nalazi i novi konak koji je 1998. godine osvetio patrijarh Pavle. Do 1953. godine Pokajnica je bila zajednička parohijska crkva za Staro i Novo Selo, Rakinac, Radovanje i Veliku Planu, a 1954. godine pretvorena je u manastir sa muškim bratstvom. 1992. godine dolaskom sestrinstva manastira Sveta Trojica sa Kosova i Metohije postoje ženski manastir i o njemu i danas brinu monahinje.